دکاش خودان را چپکه که گرم بدن دوستنو از دخواسم و دعوت بکم جبو ام دبابتک گرینگ دا مشغول ببن ایرو چوا ناپیکو ام تو جورین خرابی بکن اف آیتك لبرچاوی من کد دبرتوکا تثنیه ده و او ما بسروشتیا خودی ده ناسکرن و اس باور دکم کو اف پارچه ده آلیکاریا و بکا قنج گهدار بکن از دوباره بکم دبرتوکا تثنیه ده بشاسی هددوان او زناره کاری وی بتومیه جبرکو همون رینوی دادینا خدای دلسوزیه و نحقییناکی گرکه ام خدای آرمانج دینن بر چعوی خواه خدان ایسا راگهاند از و باف یکن قد نوک هفی تنبو اف آرمان جامنا از و هون دبیجن از نکارم به تمامی وک باف بم نا هل بد هون نکارن لیبله هر گو هون جو خدان نیزیک بون و او ینکو بورد دنو دستینن ده پیروز ببن گو خدان زنار با از نزنارک بم لی از بحوجما گو از لسر و زنار بسکنم و قد جداف نبردم زنار بنگها هر تشتی میناک دکا لو ما گرکه از درین خودی ده بسکنم و دریا شیویا وی ده و دایاغ بم گو از لگور وی بجیم چمکی گو از لگور ریانوی نجیم از ریبتم دجمن گو در باسی جیانا من ببا و بلنداهی لسر خدا نابا و مروف چه بچینه هل بد دیوه بچنه هل بد دیو صابه دلدارنو و روشک نیشانکری وری ده هیزا شیرخواز یا آزار کرنه دستور ج خدام بستینه جبو وری و وان ینکو نلگور گوتنا خدای پیروز دجین هل بد بدنام ضعیفه گرک انفه برچاوی خواه بکن لی هنک هنه وی بابت براستی ناستینن یکو از دفه آیت ده دبینم او کو گرک ام به تمامی دلسوز و دادمند بن ام نکارم بویرین خوار ین تنیج آلیه کی باور بکن ام نکارن بر بگوریه و بچن نا خودیز نارا وکا گو لفرت خوندن او بنگها میا لی او جویجی زیده تره بگلکی گهدار بکن کاری وی بتومیه شاشتی درین وی ده تنانه رین خوارد وی ده تنانه و رین من گرکا وصابن یکو از دجیانا روحانی ده دکم هلبت از مروفم و بحسانی کو آستانگی یک من بهجینه لی گرکا از لدجی وی بسکنم گرکا از خواه از مون بکم و بیجم نایا خدان از نکارم گو دستوری بدم وک وان شیویا از نکارم جداتیه لهمبر کسکی بکم چمکی او نمینا منه او ندخلکا ناسکرین من دیا مافین وی هیکو خواه جه همو آریشین خوین تایبت رزگار بکی و دست بریا خوده بکی نابا گو از کسکی بکاربینم جبو از یا هری باشترین بستینم گرک از هرتم دادمند بم از نکارم نیازین خراب جواره وشیرم تما از جه کسکی بخوازم تشتکی بکه از نه جایی وی بم او نج مافین من یه آسایی به هول بدم گوشانازیه به من بیت کرن همی حوجدارین من دید دست خوده دبن لو ما گرک از هرم و از بخودان را باقفم و از لبندبم و از زانبم که همو روشن قنج بده من جبو همو حوجدارین خوپیک بینم و کارین من کارین وین کو دخوازن بیرانی ده وگرن ریاوی بگو لتشتکی پوشمان ببن و زانب بگو اوی برحین خراب ده بی آجوتن چمکی افرحین ها بردوامی هول دکن گوما بندست بکن ام آنهاین ایسانا او نکارن بگهن ما لیکو گیهان و ما دحف دادا کو ام بر بشاشتیه و هرن و داوی ام بکارین خراب رابن ام هبونا خودان بردن ساد یار بو کو دستی خودانی سر هفجار و تیکدن او ینکو تینا جیهانا پیکی ماسیاوی و لپاش دنرن نه جاینا پادشاهی خوده و پر کس هنه ینکو وصا کرنه جوان ویکو خوده وان دیندار ناکی جوان ویکو براستی هایی ویج نیازین دلیوی خراب نینه
خوشویستنو خودان گود ده داویه ده دروژه داویه ده همو کارین ما ده اشکره ببن لبر هر کسی و تشتین گو ام ده تنهایی خوده ده بیجن و پستینیه دکن ده گوه مروفان ده لسر خانیان بین بانکرن بدنگه کی بلند لو ما گرک ام لخودان بزیفرن آنها از بیم حساب کرن و پرسیار ببم کورین خوده بکی ماسیبن ایجارگره کرین منجی بکی ماسیبن یشر خواز ریا کسکی ندل سوز برنادی لگور کو گوتنا خوده فیر دکا مروفین کو دراو دکرن و خاپاندن دکرن مروفین کو گونهین خواه هر تم دوشارتن وی بیجن لوما لمناج بو فیا اف گوتن هات نویساندن لور نجبو ام بخوینن تنه و ام بهسانی دسر درباس ببن نا لیجبو ام لسر راوستن کو خدان زنار با کو او بنگه با از لسر وان بنگه ها دسکنم لسر وی زناری و رین وی بکی ماسیبن ایجار گرک رین منجی بکی ماسیبن من دستی خدانی سر هفجار لی من لپاش خود نری من جوارا بهتر جارکی گود کو از لگوند جدایک بوم و من براستی به هفجار کار کریا جارک جاران جوناگاکی پوچک لمن خست و از فریم حفت گاوا دور کتم بتنه بوم من کار سرکیش دکرن و باوی من هفجار دگرد باوی من لپیش دنری هفجارکی بدست بو و خد دو کولان ایجار گرک هون پاش و وگرن بگاوکی و دما هون جود دکن عرض وردگره و گیاد کفن بنیده و آخ لجور و گو هفجار دسته وده با و هون لپاش بنرن هون خطان خراب کن و هون ایدا نکارن راست بکن ایجار افه یکو ایسا دخوازه مفیری وی بکا وی عرضا خویا چاندن خرا نکن دلدارنو هون لسر زنارا کوتنه هیا آوابونا چه قاسه جیاوازه به میلیونا بدستوانا که گوفه مافی ناس بکن لی خوده به جیاوازی داوه گو هون ناس بکن رین خودهش بکی ماسی زیده ترن نفکرن تنه گو هون بدن دوف رین خراب گو هون دکوون گونه ده دست بگری لبروی بکن وکا گوه آنها و ناس کر گو هون دنالن جبر نخوشیه کپیس آن دکی جان اندام بدناوه ده نا یا خدا گرکتو من شفا بکی از پچوچکترم شکو از بمرم خونین من هنا یا خدان من شفا بکه جوی نخوشیه و دی خودی و شفا بکی جوی نخوشیه و هونه بیجن یا خدا سپاس جتره از دکارم جیانا خو تمام بکم لی اف نخوشی دماکو ام لپاش دنرن جکان سوری خرابتر دبی یا خدان خباتا من هیا و گرک کوری من بکی ماسیبن از نخوازم گو رامان من بین بانکرن لسر خانیان دلدارین من دی خودی تشتی هون دخوازن بدوا نهیلن گوین خراب بگهنوا ابلیس پرجی هاتیا نهیلن گو او بخاپین دلدارنو و او هرتم دبیجه نخما نهیلن گو خدان اهتمام بکی هلبت خدا اهتمام بکی هونه خوون دا بکن و هونه میراسی خوون دا بکن کتابا پیروز ما فیر دکی پیروز بن چمکی خدان پیروزه ایجار خدای ما او زنارا ما تنه یا کس خنجیوی تنه یا ده پرتوکا تثنیه ده او زنارا کاری وی بتومیه جبرکو همو کارین وی دادینه خدای دلسوزیه یا نحقیت دنینه همو رینگو خدا ده برما تفد راستن او دادینه و حقن و راستقین صد صدیده و بهلنگو او آرمان جوابی یا خدان از دخوازم همو رکی من دادیبن وکه ایتا از دخوازم یا خدان که ماسی بم وگو تو بکی ماسی نهیله یا خدان گو از رابم بکارکی خراب الپیش بریتا خدان بخوازه میناک هر روژا دشمه پشتی گو من همو جوینین یک شمه تمام کر از دست پیدکم گو از خدا دخوازم جبو گو داوی هفتی آدن جبو گو خدان زیده تر و عذاب ده من از روچ گوی دخوازم بره و از ده کتابا پیروز ده دخوینم اوه یا گو خدا دخوازی از بیشم ما افتشتی گو دخوازی یا خدان و خدان دست پیده که گو ریک خال پیشیامن وده که دارید دادیتن گوتنا خود دیتن از دکم گو بفرم دما گو از به هبونا خودی ده حسم گرک اف بی روشا جیانا و تفا گرک عین بفیرنگی بی گرک های وش کاری وها بی و گرک های وش معلبات وجی هبی بفیرکا گو خدان دایا و بی بفکرن و همو کاری و همو تشتی گو هندکن گرک بکی ماسی بی خدای دلسوزیه یا و نحقیت دتنه یا
چما دبگو از بهێلم خرابیەک di jiyana me de çima ez ê cudatiye têkim navbera du kesan de tenêj ber got min yek ji wan neheciban. Na, ew bi hewceyî hezkirinê ne. Ew bi hewceyî ku kesek ihtimayê bi bike. Ew bi hewceyî rizgariyê ne. Eyn weke min. Tu ferq di navbera me de tune ye. Lê iblîs hîn di jiyana we de kar dike. û ew jiyana we de dihilweşînê. û ez bi hewceyî got ez vî mirovî azad berdim di xudan de. Dildarno gereke em zanîbin got em hatine dawetkirin, em bi xudan re bimeşin û em bi karê xudan re bin li gor daxwaza wî. Di dema got em jiyana xwe dispêrin xudan bi vê rengî, xudan dê jiyana me pîroz bike bi navê xudan İsa. Ber vê yekê riyên xudan, riyên Xwedê ew dadîne. Em temam bikin. Ew zinare karê wî bi tûmî ye ji ber ku hemû karên wî dadîne. Xwedayê dilsoziyê ye û neheqiyê nake. Ez ê dubare bikim dostno, hemû karên wî dadîne. Kitêbên xwe vekin ser pirtûka Lawiyîn beşa 19. Zordariyê di dadweriyê de nekin, ne di kîşanê de û ne di pîvanê de û ne di tarazûyê de. Parçe numereyên mirovatî bi kar tîne wek mînaka. Dadwariyê li vir hemû tiştên ku hûn dikin nîşan dide. Bi gotina Xwedê zordariyê nekin. Dibêjin tu nimêjê dixwazî, ez ji bo te nimêj bikim. Hûn diçin bi rastî da hûn nimêj bikin, wa xudan dixwazim tu bijîşk filan kurê filan sax bikî. Ew zilamek gelek baş e. Lê ew lawê ku hîn jî nimêj xwest, ez ê ji bo te nimêj bikim bira. Wa xuda wî zilamî guneh wî jina guneh pîroz bike. Hûn zordariyê dikin, kêşan û pîvan û teranzûyê de dikin. Zordariyê di dadweriyê de nekin. Di pîvanê de, di kîşanê û terazûyê de nekin. Terazû mafe û kêşan mafe û êfe mafe û hîn mafe ji were dimîne. Ez xudanim yê got min ji erda Misrê we derxistiye. Îcara hemû riyên min hûn ê biparêzin û hemû emrên min û hûn ê pêk bînin. Ez im xudan. Bi kerema xwe çavê xwe damirînin. Ya xudan, spas ji bo vê gotinê. Bi milyona mirov dua dikin dibêjin, ya xudan ez bi hewceyî got bême guhertin. Wan biguherîne. Guhertinekê di wan de çêbike bavê min. Wan pîroz bike. Wan jin û mêran amade bike. Ji bo ku Xwedayê min mêr an jin di xizmeta xudan de bin. Ê got zinare, spas ya Xwedayê min xweşewîst. Spas ji te re ya xudan. Amîn. Bijîşk Suarez çawa ez dikarim daxwaziyê Xwedê nas bikim ji bo jiyana xwe. Gereke hûn ji xudan bipirsin. Helbet hûn dikarin tişta pêdiviya we be hûn bixwazin. Lê tişta em tê digihin di peyva Xweda de, em ne tenê pirsa dikin û hew. Ez ê pirsê jê bikim da alîkariya min bike. Pêdiviya min bi alîkariya heye. Nimêj bikin. Wa xudan, şanê min bide çawa pîroziya te ez ê bigirim. Lewma dema li pêş min vedibe gotina Xuda, wê demê baweriya me bi mirovahiya me ya di hundir de tê, wê demê ez helwesekî rast digirim û wê demê de ez dibêjim iblîs çi tişta tebe bibe anha ji vir derkeve. Dildarno ev tişta hanê wek maçeke çavan çê dibe. Qase texteya hasin pan be, ya ku iblîs ji bo we amade kirî ji bo we rawestîne, hûn dibin û wiha pê dikin zû dişke mînadarekî hişk. Kîja kesên got bi Xweda re dimeşe, karê kîjan astengiya mezin be veke. Têmek pêdiviya me bi çi ye? Pêdiviya me bi kar e, bi malê ye? Hin kes hene ti hilwesta nas navin ku pêdivî bi çareseriyê di jiyana min de yan pêdivî bi pîroziyeke din wa xudan pêdiviya min bi vê heye. Nizanim ger ez gunehkarim çi tiştî de lê piraniya tiştan ez dikim rê li pêş karê Xweda digirin. Nizanim ku min pijrantiya peyva got baweriyê di hundirê min de biçîne lê tu bavê min yan. Amîn. Bijîşk Suarez, bû demeke min bahweriya xwe aniye. Bi ser got ez li gor daxwaziya Xwedê dimeşim, estangiya di jiyana xwe de dibînim. û bi taybetî di jiyana min evînî de. Ev 16 sal ez hatime berdan. û îro ez jiyana xwe derbas dikim bi mirovekî nemêrê me re.
ئەو تکتێکیریا ڕاستی بمرە گرێ نادێ ئەو باوەڕمەندەژی لێ خوایە ئەو فێم ناکێ کتێبا پیرۆزمە فێری چی دکێ وا بژیش سوارێسکم ئالیمە بکە ئەس حژوی مێری دکەم لێ ئەس نزانم ئەس چ پێرە بکەم لێ ئەس نزانم هەگا ئەوە مرۆڤێ گۆ خۆدێژ مر حازر کردە gelek zor e ez şîretê bidim kesekê weke te tu berdayî. Ji ber wilo gelekî pirsyariye got ez tiştekî ji te re bêjim. Çi ye rengê têkiliya te bi vê mirovî re? Ev tiştekî rastî ye. Ji min re maf nake wek got tu dizanî ez devê xwe vekim û şîretekê te bikim. Çimkî ev yek wêkên berpirsî be ji min re. Gereke em bi hûrgilê hemû tiştan bizanin. Berî em nêrînên xwe bidin. Niha heger dostê te bawermend be lê bi İncîla pîroz nagihe ew ne bawermend e bi rastî çimkî bawermend bi peyva digihin. Lê heger navê gotina Xwedê bawer bike nexwe ew ne bawermendekî rastî ye. Dibe got ew bawermend be lê belê heger ew kesekî ji bo Xweda be wê giyanê pîroz bipelîne û şaştiyê li hember giyanê Xwedayê pîroz nake çimkî zanê dema şaşiyê bike wê bikeve destê dijmin. Kesên li dûr gava divejîn û dîwarê agirê Xweda derbas dikin, xudan ew dîwarekî agir e li hewîrdora jiyana me ye. Yên nêzik bibin wan dişewitîne. Xweda agirekî xwerek e û dema hûn peyva Xweda berdidin û derbas dikin, kitêba Xwedan me fêr dike, çi kesê dîwarê agir derbas dike wê mar bi wan ve bide. Yê şerxwaz mirovan nexweş dixîne gava ji peyva Xweda dûr dikevin. û ku kîj we ket vê rewşê de bi lez alîkariyê ji Xweda bixwazin, di gotinê de bisekinin. Çimkî xebata Xweda xebata gotinê ye ne ku em jê birevin. Deka em dua bikin anha, deka bisekinin dostno. Ji bo gelekan ev destpêkeke nû ye. Dibe got pirsgirêka we gewdeyî be yan peywedî be yanî yan aborî be yan pirsgirêkeke malbatî be Xweda dadmend e, Xweda zinara me ye. Serê xwe daxînin û bi kerema xwe çavê xwe damrînin. Bavê me, tu zinarê me yê herheyî. Em li virin bi navê Xudan Îsa di civîna tenê pîroz de ne. Em hatin vir da pîroziya te bipijirînin. Em hatin da got em mafên xwe bigirin û zordarî li ba te nîne. Tu da nakevî di pêk anîna sozê xwe de ji bo jiyana me. Hin nexweşiyên hene. Were û vî mirovî şefa bike. Ev mirov dikare baweriyê bi te bîne anha. Tu yê di jiyana wî de kar bikî. Li vir mirovek dî heye bi penceşêrê ketiye. Di neleş ber astengiyeke rastî. Ew ketiye gunehan de. Ey Xudan, evên han wê winda bibin dema li ser ya xwe bimînin. Lî wê rizgar bibin di vê gavê de. Çimkî tu bi dilê me re axifî îro. Lewma were û jiyana her mirovekî pîroz bike anha. Were û şefa bike bi navê Xudan Îsa. Te dixwazin û te spas dikin. Eşekek piyê min de bû min nikarî bikû êvarî razê. û me şefa bû? Erê ئەس کەتم و من تعدەل وی دەستی کرد û anha? زعانا شفا بووم eşekek milê min de û hebû. anha çi ye? Erê ئەس بە ئێشەکێل vêdê حسیام Destê xwe bilind ke? ببینە ڕۆمەت ji xwedare Rûmet ji Xwedan re. destê min di tavizî û timî êş tê de hebû. û tu şefa bûyî? Erê ئەv زێدەی 20 ساڵە ئەلەم ناف milê min de hebû نکاری بۆ زەستێ خۆراکم ئەز ئانا gelekî başim Rûmet ji Xudan re. her got min zendê xwe bilind dikir dengek jê derdket lê anha ez şefa bû. û anha çi ye? Êş tir neye. ئێشەکە مەزن گەلێکی هەبوو لێ ئانەکە ئەشەفا بووم